Telah terjadi laka di Kuala Makmur, tepatnya di dekat kantor Satifik Negaraya. Nyo bi hantar kala nyo kejadian bekas dua meter. Apa ni? Rumah. Tupik dua meter. Ya bi hantar kala kala nyo kejadian. Oh, panena pegat lama. Lẹ nhục cứ có hắn này cái nó con này thì hắn này bợ con này à ô nó gì đây mà em hai đua không